Wandel in die Gees, deel 1. Henog het gewandel in die Gees. Paulus het dit vrugte genoem, die vrugte van die Heilige Gees. Ek noem dit tekens, dat daar is sekere tekens wat 'n bewys is van 'n volwasse gelowige. Soos hierdie video oor die kosbare edelgesteentes. Somtyds sien mense nie raak wat is jou waarde nie, want hulle oë is verblind deur die vyand. 2 Korintiërs 4 vers 4. Among them, the God of this world, Satan, has blinded the minds of the unbelieving to prevent them from seeing the illuminating light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. One day a young boy asked his father, "What is the value of his life?" Instead of answering, the father told his son to take this rock and go sell it at a market. If anybody asked the price, raise 2 fingers and don't say anything. The boy then went to the market and a woman asked, "How much is this rock? I want to put it in my garden." The boy didn't say anything and raised up 2 fingers, and the woman said, $2? I'll take it. And the boy went home and told his father, "A woman wants to buy this rock for $2. The father then said, "Son, I want you to take this rock to a museum. If anybody wants to buy it, don't say a word and just put up 2 fingers." The boy then went to the museum and a man wanted to buy the rock. The boy didn't say a word and just put up 2 fingers, and the man said, $200, I'll take it. The boy was shocked and went running home and told his father, "A man wants to buy this rock for $200. His father then said, "Son, the last place I want you to take this rock is to a precious stone store. Show it to the owner and don't say a word. And if he asks the price, just put up 2 fingers." The son then went to a precious stone store. He showed the rock to the owner. "Where did you find this stone? It is one of the most rarest stones in the world. I must have it. How much would you sell it for?" The boy put up 2 fingers and the man said, "I'll take it for $200,000. The boy, not knowing what to say, ran home to his father. "Father, there's a man that wants to buy this stone for $200,000. His father then said, "Son, do you know the value of your life now? You see, it doesn't matter where you come from, where you're born, the color of your skin, or how much money you were born into. It matters where you decide to place yourself, the people you surround yourself with, and how you choose to carry yourself. You may have lived your whole life thinking that you were a $2 stone. You may have lived your whole life surrounded by people that saw your worth for only $2. But everybody has a diamond inside them, and we can choose to surround ourselves with people that see our value and see the diamond inside of us. We can choose to put ourselves in a market or put ourselves in a precious stone store. And you can also choose to see the value in other people. You can help other people see the diamond inside of them. Choose the people you surround yourself wisely. And that can make all the difference in your life. I love you all, and I wish you all the best. My name is Sean Buranahiran. สวัสดีครับ You can be surrounded by people that only see your value of $2, or you can choose to be around people that see your value at $200,000. And some people will see you as priceless. So die doel van hierdie video is om te vier, te celebrate die ware gelowiges wat ek alreeds ontmoet het op my journey. Mense wat volgens my die tekens waarvoor ek gevra het om raak te sien alreeds lewe volgens die volwasse gelowige standaarde. So hierdie is dus my eie persoonlike Nobelprys vir volwasse gelowiges. Die eerste eienskap is hulle is proaktief en hulle het battle plans.
Hulle het glad nie 'n slagoffermentaliteit nie. Hulle is proaktief en maak vooruitplanne en skryf battle plans. Hulle het nie krisis-intercessors nodig nie. Hulle besef dat hulle aktiwiteite lei tot die bereik van groot drome. My een vriendin het 'n baie groot hoeveelheid mense wat sy moet bestuur. Gedurende die Desember vakansie het sy vir my 'n boodskap gestuur. Bid asseblief saam met my dat ek werklik met die mense kan connect, sodat ek die dinge wat vir hulle belangrik is, ook sal onthou. Dis vir my 'n teken dat sy proaktief optree. Klein dingetjies soos ek weet as ek laat gaan slaap, dan is ek moeg die volgende dag. Dis bewaak ek my slaaptye, dat ek vroeg in die bed kan kom om te verseker ek het 'n goeie dag die volgende dag. Dinge soos te veel suiker laat my sleg voel, moeg voel, so ek vermy suiker. Het jy die slagoffergees of het jy die vrugte van die gees? 2. Die Heilige Gees se leiding. Op hierdie stadium begin jy so sensitief te raak vir die Heilige Gees se leiding. By Bed Sewer Huis van Hoop vir emosionele genesing vir vrouens is die nasorg nadat ons gaste by ons ingeboek het vir ons baie belangrik. Ons is 'n span van 12 volonteërs vir die vrouens help. En keer op keer sien ek hoe gehoorsaam die span is aan die Heilige Gees se leiding. Hulle sal gereeld voel of gelei word om met hierdie of daardie gas kontak te maak om te vra, hoe gaan dit vandag met jou? En dan op keer is hulle spot aan, want dan het daardie spesifieke gas net 'n bietjie TLC nodig gehad op daardie spesifieke oomblik. Die eerste keer wat ek gevoel het om 'n spesifieke prentjie vir iemand te stuur was baie scary, maar keer op keer was dit spot aan. Jy sterf aan jouself, aan jou eie ego, aan jou vriende, vrese dat jy gaan weird wees, net om die boodskapper te wees van God. Net om God se DHL te wees, om sy liefde tasbaar te maak jou waarde. En dis op daardie oomblik waar die magic begin. Jou eie worries, jou eie begeertes smelt weg in die see van passie net om vir God te werk. Mense wat selfgesentreerd is en net oor eie ek, my probleme, my worries praat, is in my heeltemal die teenoorgestelde van wandel in die gees. Dis van die koninkryk van die duisternis af. In die Satan se val in Jesaja, kyk hoeveel keer staan die woorde, ek gaan, doetjie, doetjie, doetjie. Jesaja 14 vers 13 en 14. En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef oor die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim oor die hoogtes van die wolke, my gelyk stel met die Allerhoogste. Versus, mense wat na my toe kom en sê, ek het gisterond vir jou gebid en toe wys God vir my dit van jou. Dan hoor ek daai liedjie van Can I get a hallelujah, can I get an amen. Nog 'n arbei word vir my gegee, die arbei of die vrugte van die Heilige Gees. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these I walk in town on silver spurs, a jingle too. I sang a song that I had sang just for a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time. I will give to you summer wine. Nou kom 'n lekker een, nommer 3. Paradoxes en serendipity. God praat daagliks met jou. God het wonderlike planne vir jou elke dag. Ek het een keer vir 'n kerel van my op elke trap na my woonstel 'n kort liefdesverklaring neergeskryf. So met elke stappie wat hy opgeneem het bo na my woonstel toe was daar 'n briefie. Ek het dit beplan en dit uitgevoer. Net so kan jy ook op die belofte staan van Jeremia 29 vers 11, dat God het wonderlike planne vir jou en vir my elke dag voer hy dit uit. Elke dag het hy honderde reminders vir jou opgestel, dat jy kan sien en dit kan gryp.
hier voel 'n mens eers 'n bietjie crazy. Die oomblik wanneer jy jou oogies oopgaan en jy dit begin raak sien. En ek wil sommer 'n vinnige waarskuwing gee. Moenie jou parels vir die varke gooi nie. Moenie skrik as jy dit vir iemand sê en hulle dink jy is full-blown crazy nie, want dit het ook al baie met my gebeur. 2 Korintiërs 5 vers 13, want as ons uitsinnig is dit tot eer van God, en as ons by ons verstand is dit om julle ontwil. If I acted crazy, I did it for God. If I acted over serious, I did it for you. Nog 'n weergawe, if we were out of our mind, just unstable fanatics as some critics say, it is for God. If we are in our right mind, it is for your benefit. 2 films wat hierdie konsepte fantasties verduidelik, wat ek ten sterkste van aanbeveel dat almal dit kyk om te verstaan is Origins en die goeie ou klassiek van Serendipity. God praat daaglik met ons. Somtyds gee hy unieke opdragte, ander kere gewone opdragte, maar hoe meer ons leer om sensitief te wees op sy opdragte, hoe meer gaan hy met ons praat. Met Betseber het ek al amper van die begin af, van die beginpos besluit dat die naam moet Hebreeus wees en iets van hoop in dit hê. Toe kom die naam Betseber. Ongeveer 2 jaar later, nadat ek dit omtrent met niemand gedeel het nie, laat weet 'n vriendin van my. Sy ervaar die Heilige Gees lei haar dat die naam van die huis met iets met hoop invat. So dit was my bevestiging. Volg die briefies wat God vir jou op die trap los. Dit sal jou lei tot by die koninkryk van God. En ook by tye, tekens en billboards. God praat gereeld met my deur gewone dinge ook. Soos tyd. 18 minute na 4, 1618, die Fibonacci number of die goue ooreenkoms, die goue verhouding. En ek glo dit is my roeping in die lewe. Ek het nog 'n vriendin wat vertel dat deur Wolverine, 'n film, met God ook met haar gepraat en sy dinge van God geleer. So leer om sensitief te wees met God se stem. Dan sal jy hierdie volgende liedjie ervaar. I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways and under, on a magic carpet ride, a whole new world, a new fantastic point of view, no one to tell us